Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri 4 bahize abandi. Ndi bubasabe mukomeze mwicare tubanze duhamagare abo banyeshuri. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe kigufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean de Dieu Iyakaremye. Umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira from Uganda. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu mwanya ni uwanyu. Murakoze. Umunyeshuri wahize abandi mubize igihe kigufi short cadet yitwa Officer Cadet Jean de Dieu Iyakaremye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umunyeshuri wahize abandi mubize imyaka 4 ni Officer Cadet Yves Ndamukunda. Umunyeshuri wahize abandi mu baturuka mu bihugu by'inshuti ni Officer Cadet Dan Ataho Bakangambira. Thank you, Excellency. Umunyeshuri wahize abandi mubize umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Officer Cadet Emmanuel Kayitare.
nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda mutarasubira mu byicaro byanyu hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri basoje amasomo. Umwanya ni uwanyu nyakubahwa perezida wa repubulika. Yewe Kagame Paul, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho bakurikizeho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha mukuru wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Ofisiye bashya kurebana iburyo n'ibumoso, ofisiye bashya kwambikana amapeti, akarasasi komeza.
Ofisiye bashya kurembere iburyo n'ibumoso dukira abofisiye mu mirongo. abo mubona nyakubahwa perezida wa repubulika ni abofisiye barangije amasomo nk'aya mu bihugu by'inshuti, bakaba binjiye mu karasisi kugira ngo barahire hamwe na bagenzi babo. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Akarases! Indahiro! Jewe ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko nazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Akarases! Fungura! Ara! Umwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Umwanya n'uwanyu nyakubahwa perezida.